Moj radio, Radio Brač. Slušate Radio Brač, idemo uvijek sa najfriškijim aktualnostima. Vi znate da je velika pobuna iznajmljivača i obrtnika, kažu izaći ćemo na ulice, a za iduće ljeto zatvaramo kalendare. Evo, vladine protuinflacijske mjere potaknule su bunt među paušalnim obrtnicima i privatnim iznajmljivačima, čija je peticija protiv novih nameta u samo 24 sata prikupila više od 5500 potpisa. Iza peticije stoje udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Mi idemo do potpredsjednice udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, naša Splićanka Hana Matić. Zdravi, dobar dan. Zdravi bili, dobar dan i vama i hvala na pozivu, evo ujedno pozdravljam sve vaše slušatelje. Lavina je krenila, znamo da dosta naša lipa Dalmacija, evo od Cavtata tamo to sve do Raba, živi, radi preko 100 godina, bavi se iznajmljivanjem, to se sve nekako bi mi rekli po domaći kući i živi od toga. Nije lako sa novim nametima, nije lako sa novim mjerama vlade. Gospođo Matić, evo šta se događa, šta imamo najfriškije? Evo ovako, najfriškije da kažem da je peticija jutros rano, već jutros oko 6 sati imala preko 15.000 potpisa. Ujedno pozivam sve vaše slušatelje, sve građane, neovisno o tome da li su obrtnici, mali poduzetnici, da li su iznajmljivači, da potpišu peticiju na stranici glaspoduzetnika.hr. Zašto je ovo bitno? Zato što ljudi možda ne shvaćaju do kraja razmjere ovog što će se dogoditi. Ja ću samo kratko reći, ja se prvenstveno fokusiram na iznajmljivače, ali mi moramo shvatiti da je ovo jedna puno šira priča i da će se ovo odraziti na svakog od nas, na svakog pojedinca sa značajnim povećanjem cijena. Usluga koje vrlo često svi koristimo, znači ti mali paušalisti, obrtnici i mi iznajmljivači smo OPG-ovi, snimatelji, slobodni novinari, logopedi, rehabilitatori, psihoterapeuti, vozači taksija, postolari, zidari, keramičari, informatičari, programeri, usluge dostave hrane, mali proizvođači hrane, mlijeka, maslinari, turistički vodiči, prevoditelji, nastavnici koji rade sa školama stranih jezika ili daju repeticije s prirodnih znanosti, frizeri, kozmetičari. Ne da je ovo antiinflatorna mjera, ovo je proinflatorna mjera koja će neminovno dovesti do povećanja cijena, jer ljudi jednostavno ne mogu ovu cijenu, trošak ovog poreza koji im se nameće, koji je potpuno nesrazmjeran i nepošten, ne mogu ugraditi u svoje troškove, a da pritom opstanu. Oni će jednostavno to morati ugraditi u svoju cijenu. Da, ali evo, gospođo Matić, mnogi mali obiteljski iznajmljivači u Hrvatskoj tvrde da će ih najavljeno poskupljenje poreza i paušala doslovno dotući, te da se time uništava tradicionalni obiteljski smještaj u korist, ovo mi je važno, ovo velikih hotelskih lanaca i stranih investitora. Pa zar je stvarno to istina? Absolutno, tu uopće nema dvojbe. Znači, gledajte, ajmo razgovarati otvoreno. Ja volim otvoreno razgovarati, mislim da su to i svi vaši slušatelji već do sada shvatili. 10 godina traje sustavni trend. Puno novaca je u to uloženo u ocrnjivanju malih obiteljskih iznajmljivača. To su hrvatski građani, njih se predstavlja kao da su neki veliki posjednici, da zarađuju milijone, ne znam što sve skupa ne. Niko ne gleda koliki je rad uložen u to, niko ne gleda, a taj rad je samo rad tih ljudi, koliki je trošak njihov koji imaju i u konačnici priče to su naši najjači, znači mi svi iznajmljivači, ja sam evo sa Brača iznajmljivač, mada sam Splićanka, mi svi iznajmljivači, mi smo najjači ambasadori turizma.
Mi smo izgradili turizam koji je trenutno postojeći Da. i jednostavno je neprihvatljivo više da nas neko na takav način gazi. Oni iznajmljivači koji još uvijek nisu shvatili da ovo ide prema kompletnom uništenju, ja ih apeliram na njih, da se hitno razbude. Znači, strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2030. godine predviđa da će od postojećeg broja iznajmljivača ostati nekakvih 30%. Ako bilo koji iznajmljivač koji ovo sad sluša misli da će on ostati u 30%, sigurno neka dobro razmisli. Jer neće, uništit će ga donošenjem poreza, novom rekategorizacijom koju najavljuju, izmjenama stalnim zakonskim. To nije normalno, mi uopće nemamo nikakvu pravnu sigurnost. Ljudi misle, a to je napad tamo na stambene zgrade su neki neboderi. Mi na Braču, samo na Braču, evo vi ste Radio Brač, pa sad konkretno govorim za Brač, ali to se odnosi na sve otoke. Otoci će ovdje biti posebno ugroženi. Zašto? Zato što stambena zgrada nije samo neboder. Stambena zgrada je većina obiteljskih kuća koje imaju 4 ili više etažna udjela. U ovom trenutku neke možda nisu etažirane, ali će ih opet novim zakonskim izmjenama oni dovesti u situaciju da će ih morati etažirati, pa će to postati stambena zgrada, pa će njihova obiteljska kuća na otoku neće moći se baviti iznajmljivanjem. Možemo ići korak dalje, najavljuju zoniranje. To znači tamo gdje je stambena zona i sve što ima stambenu namjenu neće se moći baviti turističkim najmom. Sve obiteljske kuće imaju stambenu namjenu. Ja zaista ne znam više što da kažem ljudima da shvate da ovo nije samo pitanje poreza 50 ili 100 eura više. To je sad. Sljedeće godine će doći još 200 novih nekih kroz boravišnu pristojbu, kroz porez. Ali najgora stvar koja će se dogoditi za one najžilavije, koji imaju super promet, koji odlično rade, koji imaju visoku popunjenost, dogodit će se upravo ovo što govorim. Imaće kroz zakonske intervencije, onemogućeni će biti u daljnjem iznajmljivanju. A šta je cilj za toga? Pa cilj je, turizam je 3. industrijska grana u svijetu koja donosi najviše novaca. Normalno da Hrvatska, koja je postala izuzetno atraktivna, stavlja se među prvih 10 destinacija izbora u svijetu, ne samo u Europi, je zapela za oko nekim puno većim igračima. Mi njima smetamo. I normalno je da oni idu prema tome kako da izbace iz tržišta one male koji su im konkurencija, jer u trenutku kad ne bude nekog malog, u navodne znakove, ko nudi uslugu i dobar smještaj, uslugu smještaja, tada će njihova cijena neće biti 300 eura za noć, njihova cijena će biti 600 eura za noć. Ja nemam ništa protiv hotela, apsolutno ništa, međutim ovdje se radi o uništenju naših ljudi, hrvatskih građana koji se bave uslugom pružanja smještaja u domaćinstvu. Da. Velike su to riječi sad što ste rekli, znate. A gledajte, ovo je istina. Ja ne mogu govoriti, ja ne bi govorila nešto što nismo proučili prije toga. Znači, ako promatrate šta se događalo u proteklih 12 godina, imali ste 2014. kad su se masovno poticali iznajmljivači da ulažu, da podižu kvalitetu usluge, da budu legalni, da postanu legalni. Znači, sve zakonske mjere koje su se donosile išle su u tom smjeru. I sad odjednom zadnjih par godina značajan zaokret. Iznajmljivači ne valjaju, to je loša struktura smještaja, iznajmljivači zarađuju novce preko leđa drugih. Jedna vrlo, vrlo negativna priča u eteru, da to tako kažem, gdje se mi našli u poziciji zapravo da se mi moramo braniti. Ispalo je sramotno da kažete da ste vi iznajmljivač, vi ste neko ko je loš onda. Ta demonizacija iznajmljivača je prekinuta onog trenutka kad smo mi kao udruga nastali. A mi kao udruga smo nastali zato što smo vidjeli da postojeće udruge jednostavno ne djeluju ili ne djeluju u potpunosti u korist zaštite iznajmljivača, već da u nekim stvarima podilaze izvršnoj vlasti. Mi svi koji smo u udruzi, u vodstvu udruge, mi volontiramo. Ovo je jedan ogroman angažman, ja ne znam koliko su ljudi toga uopće svjesni što to znači. S ovim se uloviti u koštac, javno istupiti, staviti sebe ispred ljudi i to brojnih koji još uopće ne shvaćaju do kuda će
ovo sve skupa dovesti. Ono što me veseli zadnjih dana je što je jedan veliki broj, ogroman broj iznajmljivača reagirao i kad kažem, meni osobno u trenutku kad su oni najavili ovo povećanje poreza, ja osobno nisam razmišljala da je prosvjed nešto što bi bilo adekvatno tome, međutim kad su se svi zajedno povezali, i obrtnici, i OPG-ovi, i iznajmljivači, i vozači taksija, mi se svi sad povezujemo. U ovom trenutku se mi svi povezujemo. Ukoliko vlada ne sjedne za stol i ne razgovara o ovome svemu i donese nekakve razmjerne mjere, a mi smo u ovoj peticiji koju sam pozvala vaše slušatelje, pa ih pozivam još jednom da je potpišu na glaspoduzetnika.hr, naveli koje su to razmjerne mjere, ljudi će zaista izaći na ulice. Evo, iznajmljivači šalju mi poruke i sve, kaže, plaćaju turističku pristojbu, paušal, plaćaju PDV od Bookinga. Dakle, zašto Booking, jedna velika firma svjetska, zašto oni ne plaćaju državi PDV, a isto su u Europskoj uniji? Zato što je naša država to tako regulirala. U drugim državama je to regulirano da te platforme velike moraju same to plaćati. U Italiji oni to sami plaćaju, ne iznajmljivači. Ne samo, ja bi nadopunila vaše slušatelja slušateljicu koji su to poslali. Znači, mi plaćamo turističku članarinu, boravišnu pristojbu, PDV na usluge svih booking platformi, povećane naknade odvoza smeća kroz cijelu godinu, pretplatu HRT-u kroz cijelu godinu. Znači, ti nameti su ogromni, oni nisu simbolični, oni su ogromni i svake godine se sustavno povećavaju. Dobro, gospođo Hana, evo, rekli ste da na Braču imate nešto, afitarite. Dobro, ja znam osobno, znam cijeli Brač. Koliko furešti na crno iznajmljuju, evo, vile. Jako puno. Kako znači, to? Ja ne ostao bi ministru Glavinu to nostao govorim i svima. A oni sve diplomatski odgovaraju. Dakle, ne izgleda, nemaju rješenja za to. Pa bilo bi rješenje da država, odnosno izvršna vlast želi zaista s tim uloviti u koštac, ali nama se čini da je njima lakše gađati one koji su legalni. Da. I mi smo puno lakša meta, jel? I dostupniji smo za bilo kakve povećanje poreza. Mi smo radili još prije godinu dana kao udruga analize, s tim podacima smo izašli u Sabor, izašli smo i pred europarlamentarne zastupnike. U ovom trenutku u Hrvatskoj postoji puno više ležajeva u nekomercijalnom, takozvanom nekomercijalnom smještaju nego u komercijalnom. Taj nekomercijalni smještaj, to su stanovi i kuće za odmor. Mi svi znamo, vidimo to oko sebe, pogotovo na otocima se to vidi, da jako puno tih stanova i kuća za odmor se zapravo cijelo ljeto nezakonito iznajmljuju na crno i niko ne reagira. Niti postoje alati za to. Vi kad pozovete inspekciju, oni ne mogu ući u prostor bez sudske odluke da uđu u prostor. Ljudi se ne žele zamjerati, smatraju to gubitkom vremena uopće tako nešto prijavljivati jer efekta nema. I znači tih ležajeva na crno ima više nego legalnih ležajeva koji plaćaju poreze. A s ovakvim nametima, podizanjem ovih nameta, zapravo oni de facto guraju ljude u sivu zonu. Da idu na crno rade i da otkažu sve. Da. Dakle, da otkažu sve svoje i da radu na crno. Nisam ja to poručila. Dobro, ali evo, pametni smo. Mislim da je potrebno napraviti jednu kvalitetniju poreznu regulaciju i ne može se i nedopustivo je da se u prethodnoj 2025. godini podižu porezna davanja za iznajmljivače do 500%, a onda sljedeće godine iznova 100%. To je nedopustivo, pa ko to može izdržati, ko to može ukalkulirati u svoju poslovnu računicu kako da izgura godinu, pa to niko, to je nepredvidljivo potpuno. Da, i izjava ministra Glavine kaže spustite cijene, a na kraju ovo udre porez. A ministar Glavina kaže više, evo ne znam što da kažem, stvari koje su nerazumne, pa između ostalog je rekao pa produžite jedan dan bookinga. A ko da iznajmljivači, evo ja ne znam, kada smo na pazaru, iznajmljivači sa Brača konkretno kažu, jel bi oni rado još 200 dana bookinga, ne jedan duže, 200. Pa nema iznajmljivača koji to ne bi htio. Da. Hana Matić, za kraj, gdje da ljudi potpišu, recite? Evo ovako, ja bi, malo ću vas sad privatizirati, ja želim da ljudi prepoznaju da je naša udruga koja
zaista zastupa prava iznajmljivača, mogu nas i potražiti na internetu, naći sve podatke u vezi nas. Ja pozivam sve iznajmljivače da shvate da se niko za njih trenutno ne zalaže. Mi smo jedina udruga koja, opet ponavljam, potpuno volonterski djeluje. Stavili smo svoje vrijeme, svoje organizacijske sposobnosti, svoje znanje, svoje školovanje, sve što imamo stavili smo u korist, potpuno isključivo entuzijastični smo ljudi u zaštiti iznajmljivača. Znači, iznajmljivači, učlanite se u našu udrugu Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kroz članarinu dobijate i popuste na brojne stvari koje će vam koristiti, pogotovo iznajmljivačima. Jednostavno moramo se omasoviti. Što se tiče onog prvog koraka koji mogu napraviti, to je ne samo iznajmljivači nego i svi ostali građani, jer moraju biti svjesni da će im doći do povećanja, i to značajnog povećanja cijena ukoliko se ovi svi nameti provedu, pogotovo prema obrtnicima. Nek potpišu peticiju na glaspoduzetnika.hr. To je izuzetno važno jer se s tim pokazuje jedan bunt javnosti, jer javnost, nadam se da je svjesna da bilo kakvo povećanje poreza dovodi do većih cijena. Hana Matić, udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače, hvala puno i čujemo se još. Puno hvala vama, lijep pozdrav. Adio. Moj radio, Radio Brač.